Testing. Testing. Testing.
Sumatla Gibelo Nakametla lefatshe lotlhe le tla o khumamela le o binele le hodise lebitso la hao a re rapeleng. Ke laletsa mahlo a ka dithabeng, thuso ya ka e tla tswa kae? Thuso ya ka e tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Ke ka hoo ke reng Jehova o tla phetha tsohle bakeng sa rona. Amen. Phutheo e halalelang a ke le neo mohau le kgotso ke ntata rona le morena wa rona Jesu Christus. Amen. Bane re bopilwe ke moya e supileng eo ka yona ka lebitso la Kreste re bonang bohalaledi bo sa feleng. Lebitsong lena la Jehova ba bangata ba fumana bophelo. Le rona ha o seng ona ha re kena ka hare ho tshebeletso ena, kena ka lentswe le reng come to the Lord who's rich, because modimo wa rona ke a halalelang. Come to the Lord who's full of mercy, hobane modimo wa rona ke wa pelonolo. Come to the Lord and glorify him, hobane modimo wa rona ke a kgathallang, ya re tshireletsang. Ka hoo a re atumeleng ka ho kena ka hare ho tshebeletso ka ho bina Hosanna 126. O kgethelwe tsatsi lena e leng la phomolo, ke tsatsi la hao morena le letlhonolo. On to modimo. Sab은 소특사모하우 옴
tla loka. Tla loka. Bontate dumelang. Batjha dumelang. Bomme dumelang. Ke itse a re bina re tlo bina sedodana. Bjale lena le nkisa kwana le kwana le bina ditemana kaofela. O tla loka. Tla loka. Psalm ya rona ya ho qala Psalm 43 e reng romela lesedi la hao le nnete ya hao di tla di ntsamaise di nkise tabeng e kgethehileng ya hao le meahong ya hao ke tla ke finyelle le tareng ya modimo ho modimo o ko thabelang ka tlasimoloho modimo o ko binelang ka repa e leng modimo wa ka le rona wa tshwanela o ba re binele modimo wa rona ka repa hobane ke modimo wa rona ya lokileng ke kreste ha motswalle yang kileng pelo ya rona Hosanna 257 Jesu motswalle yang kileng melato le makgopo.
emong mona lefatsheng ya ka nkutlwelang botlhoko ya ka ntokollang boimeng. Hai se Jesu. Mapesalome ke ka ho Psalm 84 verse 2 le tse ding tse latelang bua mantswe a reng, moya wa ka wa idibana o sisetsa mabala a ntlo ya Jehova, pelo le nama ya ka di hoeletsa ho Modimo o phelang. Isita le serobele sena le sehlaha le lefokotswane lena le ntlo mo le beyang madinyana a lona. Ho di aletareng tsa hao, Jehova wa makgotla, morena wa ka le Modimo wa ka. Jehova wa makgotla, morena wa ka le Modimo wa ka. Ha re tla bina Hosanna thabang le nyakalle ba lehodimo, re tle re tshware letlhasong la yona ha re bina ka tshwanelo. Hosanna 386.
e pela modimo thabo e kakang ba di be ba tliswa ke Jesu. Tswela pele re fumana Psalm ya rona, Psalm e latelang Psalm 108 e reng o modimo pelo ya ka e tiile ke tla bina dipina ke tla bina dithoko le yona kganya ya hao e tla o roka phaphamang lona Pelesterina le harepa ya ka ke tla tsoa ka mafube ke tla o rorisa Jehova hara merafe ke o binele hara ditjhaba hobane mohau wa hao o phahame hodima mahodimo mme nnete ya hao e fihla marung. Nnete ya Jehova e fihla marung. Ke ka hoo re dumelang goba a re tadime ka lereko e leng morena wa rona.
Lean, ke a thaba hobane le khathile dipina tsohle tse latelang. A re tiiseng bomong ba rena ho Jehova. Affirm our human dignity. I stand tall. Hosanna 2:4-3 o mpe kgalalelo kgotso e fetang tshediso botlhokong. Ardulem fase. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya rona ya Mike chapter 6. Kakaretso ya molao wa Jehova re tla e fumana ho tswa bukeng ya Mike chapter 6
verse 8. Ha re fumane yona e balea ka tsela le mokgwa ke ona. Wena motho, o tsebisitswe se leng molemo, le seo Jehova a se batlang wena, ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane, o tsamaye ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho, o tsebisitswe se leng molemo, empa wena motho, wa etsa se se sa lokang, ke ka hore dumela ba phuthego ena e swabisitswe ke wena.
Baratua ba morena wa rona Jesu Kriste. Re difofu tse sa boneng le ka mo di babang ka lebaka la dibetse re kgomaretseng. Ba ne re kgomaretswe ke lefu le re jang, se re se hlokang ke sehlare se ka re fodisang. Se re se hlokang ke sehlare se re ka re fodisang. Hobane ha o se jwalo, nna le wena tlabe re le batla ho lahlelwa mollong, re timeletswe, ebe ke phetho ke tu. Hobane ha re akaraba le lerato la ho rata bana ba bo rona, ha re akaraba le kgotso le bahaisane ba rona. Ke ka hoo moprofeta Isaiah a re memang hore re tle re hlatswe dibe tsa rona. Ore ho rona la di ka ba kgwebedu jwang kapa jwang, la di ka ba le kgwebedu jwalo ka crimson, tlamehile re tle re di hlatswe, hobane matsoho a rona a tletse madi, re difofu tse sa boneng. Ke ka o tshwanelang ho ba nna le wena re ke re ikatumetse ho Jehova ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng. Hosanna 238, ke dimetse ho Jehova.
macheloni bukotsi, ndi macheloni bumme, ndi bacheloni bana basho bovua. O na le mothutuko wena akere a le teng re dakalolanga shangone ndo re ndifune Yesu. Are dumedisana jwale, are dumedisana jwale. Dumelang bana ba ntate kampo a re tshwaraneng ka matsoho, re dumedisana jwale. Thank you. Hello. Thank you very much. Thank you. Hey. Bomme wetahalang. Oh.
clip-on one. Yeah, the clip one is Ah, good. it's still there. Yeah, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. I wish we can just be praising and worshiping God like this. We can really feel the presence of God here. Yeah. Let me remind you that last Sunday it was the Holy Spirit Sunday. E re ke le hopotse hore beke e fetileng e ne le tshologelo, tshollo ya moya o boitshepo, Pentecostal Sunday. Pentekonta. I hope you enjoyed it. Ke solofela hore le itumeletse yona. It is very important to celebrate that Sunday. Go botlhokwa gore re keteke letsatsi leo. Because without the Holy Spirit, we wouldn't be here. Ka gonne ko ntle le moya o boitshepo re ka bo re sefa. Two things are very important in the life of believers. Dilo tse pedi tse di leng botlhokwa mo bophelong ba modumedi. The Word of God and the Holy Spirit. Lentswe la Modimo le moya o boitshepo. They too opens our eyes to see where we're heading to. Tse pedi tse di re bula matlho gore re bone mo re yang teng.
Say to the person next to you, you are welcomed. Okay, I want to share with you this morning the scripture from Psalm 27. Ke batla go abelana le lona molaetsa o tswa mo Psalme ya 27. I think I'll focus on verse 1 and verse 6. Ke tla tsepamisa maikutlo a me mo temaneng ya ntlha le ya borataro. Psalm 27, verse 1 and then verse 6. Psalme ya 27 le bosupa temana ke ya ntlha le ya borataro. That's the Psalm of David. Ke Psalme ya ga Dafita. Let us pray. Our Lord and Heavenly Father, we want to thank you this morning for this precious time that you are giving us. Thank you for the worship and the praises that we experienced. Your presence can really be felt. We have now read your scripture. We ask you to allow the Holy Spirit to come down upon us, and open our hearts so that your word can have a place within it and transform our life. In Christ Jesus, we thank you. Amen and amen. Amen. Let's read Psalm 27, verse 1. Psalme ke ya 27 le bosupa temana ke ya ntlha ka phetolelo ya Setswana e buisega yana. Morena ke lesedi la me le pholoso ya me. Ke tla boifa mang. Morena ke botshabelo jwa bophelo ba me. Ke tla tshoga mang. Temana ya borataro. Mme jaanong tlhogo ya me e tla be e tsholetsegile godimo ga baba ba me ba ba mo tikologong ya me. Mme ke rata go tlhaba ditlhabelo tsa meduduetso mo tenteng ya gagwe. Ke rata go opelela morena dipako. Amen. Amen. I have given this scripture the title, Ke file lentswe le motlhodithero. God's light as a source of human light to illuminate ways in the dark world. Lesedi la modimo ke motswedi wa lesedi la batho gore sedi mosetsa ditsela tsa rona tse di leng lefifi mo lefatsheng. Why did I give it this topic? Ke ka ntlha ya eng ke file motlhodithero o? Because without God's light, Ka gonne ko ntle le lesedi la modimo I cannot see. ga ke kgone go bona. Remember, the whole world is full of darkness. Gopola lefatshe lo lotlhe le tletse lefifi. And for us to maneuver our life, Gore rona re tswelle ka maphelo a rona. we need the Lord's light. Re tlhoka lesedi la modimo. When I read it in English, verse 1 says, Temana ya ntlha ka phetolelo ya English e re, the Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? These are the words coming from the mouth of King David. ke mantswe a tswa mo molomong wa Kgosi Dafita. When he says, the Lord is my light Fa re modimo ke lesedi la me and my salvation, le poloko ya me. in your Bible you must underline the word my. Ke kopa mo gareng ha Bible ya hao thala mothalo nna ke My light lesedi la me and my salvation. tokolo ya me. This is the word that is showing the relationship between God and this man. Ke mantswe a bontshang dikamahano gareng ga modimo le monna yo. David built his relationship with God in the bushes. Dafita o agile dikgolagano tsa gae le modimo ko sekgweng. When lions and bears attacked the flock at night, Ga tau le bere di ne di tlhasela letsomane la ragwe bosigo. the Lord became his light Modimo e nnile lesedi la gagwe to fight and kill the lions and bears.
gore a lwe le go bolaya tau le bere. The Lord saved him from the teeth of bears and lions. Modimo o mmolokile mo menong a tau le bere. He feared no one. O ne a sa tshabe ope. That's why he fought Goliath and killed him. Ke ka lebaka leo a lweleng le Goliate mme a mmolaya. When the Israelite army was fearing him, Ha masole a Israele ba ne ba mo tshaba. even their king shivering because of fear. Le kgosi ya bona o ne a thothomela ka letshogo. The young man approached the camping site. Lesogana le ile la ya mo ba neng ba kampile mo teng. When he arrived there, he could see that both the king and his people Mme ha fitla mo o ile a lemoga re kgosi le batho ba gagwe were afraid of the Philistine giant. ba ne ba tshoga ba tshogile seganka sa mofilisita. Then he said to himself, Mme o ile a ipolelela a re why are you afraid of this man? ke ka lebaka la eng le tshoga monna To yo. me and to my God, Nna le mo modimong wa me that is nothing. a e se sepe. I fear nothing. Ga ke mo tshoge. I fear no one. Ga ke tshoge ope. If you have killed the lion, Ga ke bolaile if you tau. have killed the bird, Ga ke bolaile bere. what about that man? Ke ka ke monna o ke eng. I'm going to kill him. Ke lo mmolaya. Amen. That's why he said in his first verse, Ke ka ntlha eo mo temaneng ya mathomo a reng the Lord is my light modimo ke lesedi la me and my salvation. le botshabelo ba me. Whom shall I fear? Ke mang o ke tla mo tshogang. I'm telling you, we are living in a world full of people who fear other people. Ke a le bolella re phela mo lefatsheng leo batho ba tshabang batho ba bangwe. Seated as we are here, Yaka re ntse mo we may be afraid of some of the people who are seated here in the motlhomong go service. na le bao re ba tshabang ba ba ntseng le rona fa. Look at the person next to you. Lebella motho o ntseng gaufi le Do ena. you fear him or her? Wa mo tshoga kgotsa bjang. Can somebody say amen? Amen. David says, I fear no one. Dafita o re ga go ope o ke mo tshogang. You can say to that person next to you, I fear no one. Bolella o ntseng gaufi le wena ga ope o ke mo tshabang. Say, I don't fear you as well. Le wena ga ke go tshabe. I fear God. Ke tshaba modimo. Can somebody say amen? Okay, a short background of this book of E re the ke Psalms. fike le fe le morago le le khutshwane ka buka e. The book of Psalms Buka e ya dipisalome was written by a number of people: e kwadile ke batho ba le mmalwa. David and Solomon, Asaph and the sons of Korah, and many more. Dafita, Solomone, barwa ba Kora le ba bangwe gape. David wrote 73 or about 75 of the 150 Psalms. Dafita o kwetse dipisalome tse di ka nnang masome a masupa le boraro go ya masome a masupa le botlhano mo go dipisalomeng tso tsotlhe. In fact, some people say 73. The other scholars, no, it's 75. Ba bangwe ba re masome a masupa le boraro, ba bangwe ba re masome a supa le botlhano. Almost half of all the Psalms written in the Bible. O kwadile bontlha bongwe ba dipisalome tso tsotlhe tse di leng ka mo gare ga Can we Baebele. give God a big hand for that, man? This book was written between the time of Moses, 14 and 40 BC, Buka e kwadile ke Dafite ka dingwaga tseo di buisitsweng. Moses during the time of Moses, Ka nako ya Mose and the time following the Babylonian exile in 538 BC. ka dingwaga tseo Baisraela ba le botshabelo ko Babilona. What is included in the book of Psalms? Ke eng seo se tsentshitsweng mo dibukeng tsa dipisaleme? The book of Psalms contains ancient Israel's favorite hymns and prayers which were used in their worship to the Lord.
buka ya dipisalome e kopantshitse difela tsa pako tseo ba neng ba Israele ba di rata ka nako e ba ne ba opella Modimo. What does it mean when David says, "The Lord is my light"? Dafita o raya eng fa re Modimo ke lesedi la me? Remember, during the time of David, Gopola ka nako ya Dafita. there were no electricity during those Go times. ne go sena motlakase ka nako eo. There were no sophisticated churches that we see these Go ne days. go sena dithotshe tseo re di bonang mo nakong ya beanong. The light of God. Lesedi la Modimo. It symbolized the divine presence of God. Seo se bontshang go nna teng ga semoya ga Modimo. The truth and holiness of God himself. Bonnete ba Modimo ka boena. And guidance contrasting with darkness, which is sin, evil, and ignorance. Le thotloetso ya Modimo e fetang lesebi le go ikhatholosa. It represents God's nature as pure goodness and the spiritual illumination. Seo se bontsha go nna teng ga Modimo le tshedimoso ya semoya. God offers believers through Jesus Christ the light of the world, Modimo o fa batho ka morena Jesu Kriste lesedi la lefatshe. leading believers from spiritual darkness into the truth, the life and truth. Go ntsha batho mo lefifing la semoya go tsena mo nnete le mo bophelong ba nnete. So God's light, Lesedi la Modimo. here it means God is the one who produces light. Seo se re bolella gore Modimo ke ena motswedi wa lesedi. I've said in the title of the message, Ke boletse mo setlhogong sa molaetsa o. God's light as a source of human light. Lesedi la Modimo ke motswedi wa bophelo ba motho. When we mature in our Christianity, Ha re nna bakreste ba nnete, we need God's light. re tlhoka lesedi la Modimo. And this light is the source of our human light Lesedi le ke motswedi wa maphelo a rona. to illuminate ways in this dark world. Gore re nne lesedi mo lefatsheng le le leng lefifi. Remember, we are living in a very dark world. Gopolang gore re phela mo lefatsheng That- le le lefifi. That's where the devil operates Ke mo diabolosi a dirang mo teng in the night. mo bosigong. So, the light of God Ka go rialo lesedi la Modimo is something that you and me must hold on, ke sengwe seo nna le wena re tshwanetseng re itshwarelle ka sona. so that when we walk in this world, Gore ha re tsamaya mo lefatsheng when le, we live in this world ha re phela mo lefatsheng le, that is full of darkness, leo le tletseng lefifi, we should be able to maneuver our way through the night. re tshwanetse re kgone go feta mo leseding le. And without that light, Ko ntle le lesedi leo, we won't be able to reach our re destinations. ka se kgone go fitlha mo re yang mo teng. Can somebody say amen? Listen to this. Utlwella se. There is something else that I like about the God's light. Go na le sengwe seo ke se ratang ka lesedi la Modimo. In Psalm 119, verse 105, Psalome ya 119. it says, "Your word is a lamp for my feet, Ere lentswe la gago ke lesedi mo maotong a me. a light on my path." Lesedi mo tseleng ya me. So here, God is talking, let me say, David himself is saying, God's word is the light. Dafita ka buena o re lentswe la Modimo ke lesedi To my feet, mo maotong a me. if it is in the dark, Le fa ile mo lefifing, and I'm walking in the dark, ke tsamaya mo lefifing where there are ditches,
mo go nang le where dikoti, there are thorns, mo go nang le mebutlwa, where there are serpents mo go nang le dinoga and scorpions. le diphepeng, With the light of God, ka lesedi la Modimo. I am able to walk and see the dangers of the Ke world. kgona go tsamaya ke bone le kotsi mo ke tsamayang mo teng. So you and me need this light. Ka o rialo nna le wena re tlhoka lesedi. Without this light, Ko ntle le lesedi le, the scorpions are going to bite you. diphepeng di tlo go The loma, serpents are going to bite you dinoga di tlo go loma. because you won't see the way. Ka gonne o ka se kgone go bona tsela. We need God's light. Re tlhoka lesedi la Modimo. You need God's light. O tlhoka lesedi la Modimo. Even when we start our relationship with our partners, Le fa re simolola dikamano tsa rona le We- bakaulengwe ba we rona. need God's light to enlighten, to illuminate this relationship. Re tlhoka lesedi la Modimo gore le sedimose dikamano Some tse. of us are in trouble today Ba bang ba rona ba mo kotsing ka in our relationship. mo dikamanong tsa rona. Because when we jumped into relationship, Ka gonne fa re ne re tsena mo dikamanong tse, God's light never illuminates us to know and understand the partners that we were engaging with. lesedi la Modimo le ne le se teng gore re itse gore ke mang yo ke tsenang le ena mo dikamanong. So if you want to be wise, Ga o batla go nna botlhale, allow God's light to illuminate you in everything that you do. dumela lesedi la Modimo gore le go sedimosetse go sengwe le sengwe se o se dirang. No light, you will end up in dangerous areas. Ga o sena lesedi la Modimo o tla feleletsa o tsene mo kotsing. Without God's light, Ko ntle le lesedi la you Modimo, put yourself at a very high risk. o ipea mo maemong a sa siamang. So you and me, Ka go rialo nna le wena, we need God's light. re tlhoka lesedi la Modimo. That's why David says, Ke ka lebaka leo Dafita a reng, oh, my Lord, God's light is my salvation. lesedi la Modimo ke poloko ya me. Salvation. Poloko. Without God's light, Ko ntle le lesedi la Modimo, there is no salvation. ga gona pholoso. Huh? The Lord is my light and my salvation. Lesedi la Modimo ke botshabelo ba me le poloko ya me. Let me emphasize the point of relationship here. E re ke gatelle taba ya dikamano mo. When David says, the Lord is my light, Ha Dafita a re Modimo ke lesedi la me, he was describing his relationship with God. o ne a tlhalosa dikamano tsa gae le Modimo. When he says, the Lord is my salvation, Ha re Modimo ke poloko ya me, that is another way of showing his relationship with him. ke ka tsela e nngwe ya bontshang dikamano tsa gae le In Modimo. other words, he was saying, without this God, I cannot be saved. Ka mantswe a mangwe gore ko ntle le Modimo o nka se pholoso. It is by God's grace that all of us are here today worshiping and praising God. Ke ka bopelotlhomogi ba Modimo gore rona ba botlhe re fa re mo opella dipako. So the God is your salvation Modimo ke pholoso ya gago and my salvation. le pholoso ya me. There were times that we were told by people that a person can never say, I am saved. Go na le nako mo bathong ba ne ba re motho a ka se re ke pholositswe. It was said, these are the statements that are uttered by the Pentecostal church. E ne le polelo e go neng gotwe e bolela ke batho ba le ba kereke ya Pentecost. And our churches will say, no, we can never be saved until we die. Kereke ya rona re ka se pholoso o fitlha re swa. I want to say to you, Ke rata go bolela gore you can stand up and say, I am saved. o ka ema ka maoto gore ke In pholositswe. the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ka lebitso la rara morwa le la moya o boitshepo. If David could say, the Lord is my salvation, Ha Dafita a bolela gore Modimo ke pholoso ya me. it means he could be saved even during that time. O bolela gore a ka pholosiwa ka yona nako eo. Hallelujah. So now I want to say this. Ke rata go bolela se. The God's light is the one that gives you direction.
lesedi la modimo ke lona le o bolelang gore o ye kae. If you are walking through the forest Ha o tsamaya mo hare ga sekgwa, and you can't see the way, ha o kgone go fumana tsela, you need the light of the Lord to shine before you and illuminate your way. o tlhoka lesedi la modimo gore le go kgantshetse tsela ya gago. In the original context, a foot lamp was carried close to the ground, Le ka nako ela le bone le ne le tshwerwe ka letsogo mo tseleng, providing highly localized light. leo le neng le bontsha lesedi. It symbolized taking one faithful step at a time. Seo se bontsha o tseya kgato ya tumelo ka nako e le nngwe. But we must thank God we no longer depend on those lamps these days. A re lebohe modimo ka gonne ga ra ikaega mo maboneng ao mo tsatsing le. The word of God and the Holy Spirit provide the life for us to walk. Lentswe la modimo le moya o boitshepo o re tsholela lesedi leo gore re kgone go tsamaya mo tseleng. In today's world, Mo lefatsheng la kajeno, this light dispels confusion lesedi le tlisa tlhakatlhakano, and reveals spiritual traps le ntsha meboya e mebe on our way. mo ditseleng tsa rona. Remember when we are living, Gopola gore yaka re phela, the devil always put traps on our way diabolose o re beela diragi mo tseleng so that we can be caught up and never move on. gore re kgone go tshwara ke diragi tseo re sa tswelle pele. So we need the light of the Lord, Re tlhoka lesedi la modimo, ensuring a person stays on the right track. seo se tlo totobatsang gore re nna mo tseleng ya nnete. Can somebody say amen? I want to repeat this, Ke rata go boeletsa se, that this word mo lefatsheng le is a world full of darkness. ke lefatshe le le tletseng lefifi. The devil operates in this world in the dark. Diabolose o dira mo gareng ga lefifi mo lefatsheng le. So in the dark, Mo lefifing there are all negative things that a man can come across in go life. na le dilo tse dintsi tse di sa siamang tseo ka kgatlhanang le tsona. So the Bible continues to say, Lentswe la modimo le tswelela pele ka gore you must remember o tshwanetse go gopola that you are the light of the world. gore wena o lesedi la lefatshe. Can you tell the person next to you, you are the light of the world? Bolelela o ntseng gaufi le ena o lesedi la lefatshe. And a city on a hill can never be hidden. Motse o agilwe mo godimo ga thaba o ka se fitlhiwe. So when you are arriving in an area where there is no light, Fa o fitlha mo tulong e go sena lesedi in a dark world, mo lefatsheng le le leng lefifi, you illuminate that area. wena o tlisang lesedi mo tulong And eo as the light of the world, yaka lesedi la you lefatshe. must start illuminating your family. O tshwanetse o sedimosetse family ba lelapa la gago, Give them the light of the world. ba fe lesedi la Your lefatshe. neighbors should see the light of the world. Baagisani ba gago a ba bone lesedi la In lefatshe. your working place, Mo o dirang mo teng, your colleagues must be able to see the light in ba you. dira ka wena a ba bone lesedi la lefatshe mo go And wena. as the light of the world, Yaka o le lesedi la lefatshe, you strengthen those who are weak. o tshwanetse o matlafatse bao ba leng bokoa. You encourage those who are discouraged. O tshwanetse o rotloetse bao ba itlhobogileng. You provide solution where there are no solution. O tshwanetse o tlise dikakanyo tse dintle go bao ba itlhobogileng. Because you are the light of the world. Ka gonne o lesedi la lefatshe. Can you give God a big hand of praise? There is something that I've noticed in this book of Psalms. Go na le sengwe seo ke se lemogileng mo bukeng ya dipisaleme. While I was reading this, Fa ke ne ke buisa se, I asked myself, how did David kill the lion and the bear at night? ke ne ke ipotsa gore
go tlile bjang go kgonegile bjang gore Dafita a bolae Tau le bere bosigo. The issue was, Taba ke e, or what we know is, kgotsa seo re se itseng ke se, lions and bear can see better than a human being at night. Tau le bere di kgona go bona sentle bosigo go phala motho. Their eyes are like torches, Matlho a bona a tsona a tshwana le torch. but human beings can't walk, can't look, can't see properly at night. Empa motho ha kgone go bona sentle bosigo. Then this question came to me. Potso e tlile mo go nna. How did he fight something that was seeing him better than him O seeing her? kgonne bjang go lwa le phologolo e moneng a le kgole. The light of the Lord was in him. Lesedi la Modimo le ne le mo go ena. God developed unto him eyes that can see far. Modimo o mo file matlho a kgonang go bona go kgole. That's why he concluded and said, the Lord is my light. Ke ka lebaka leo a feleletsang gore Modimo ke lesedi la me. He was able to defeat the animals at night O kgonne go bolaya diphologolo tse bosigo with the light that God has given him. ka lesedi leo Modimo a mo fileng lona. Now, I want to conclude by saying this. Ke rata o fetsa ka gore Me concluding at this time. Give me a big hand of praise. I'm going to conclude. Now, while I was reading these things, ha ke ne ke buisa mo this is what came to my mind. se ke se stileng mo tlhaloganyong ya me. I was sleeping and thinking about the scripture. Ke ne ke robetse ke nagana ka lekwalo le. And I said to the Lord, how can I explain these things to such an extent that everybody can understand this? Ka ipotsa gore ke tlo tlhalosa lentswe le yang gore mongwe le mongwe a kgone go le tlhaloganya. Especially this statement which says, God's light is a source of human light. Segolobogolo mokwalo o reng lesedi la Modimo ke motswedi wa bophelo ba batho. To illuminate ways in the dark world. Gore a re kgantshetse ditsela mo lefatsheng le le tletseng lefifi. Then something came to me. O na le sengwe se se tlileng mo go nna. And what came to me was this. Se se tlileng mo go nna ke se. All believers, Badumedi ba botlhe they have given the light. ba filwe lesedi. You have the light of the world. O lesedi la lefatshe. You have the light of God with you. O tshwere lesedi la Modimo mo go wena. Say, I have the light of the world. Bolela re ke tshwere lesedi la Say, lefatshe. like a torch, I have the light of the world. Yaka torche ke tshwere lesedi la lefatshe. Now, this is what came to me. Se ke se se tlileng mo go nna. There were competition. Go ne le diphadisano. I didn't read this story anywhere. Ha ona mo ke se badileng mo teng. It just developed from my thinking. Se tlile fela mo tlhaloganyong ya me. It is a very, very interesting story. Ke story se se botlhokwa. There was a competition Go na le diphadisano. of two people, Diphadisano tsa batho ba babedi. to move from point A Gore ba tswe mo ntlheng ya mathomo. to point B. Gore ba ye ko ye latelang. These people had to pass through the thick forest. Batho ba babedi ba ne ba tshwanetse ba fete mo hare ga sekgwa se se kitlaneng. And it was at night. E ne e le bosigo. They were given 3 hours each. Ba filwe diura tse tharo mongwe le mongwe. Both of them were given torches. Ba bang ba ne ba filwe le di-torch. And these torches Di-torch tse had batteries. di na le Very motlakase. strong batteries. Motlakase o tiileng. So by using these torches, Ga ne ba di dirisa. they had to pass through the dark forests Ba ne ba tshwanetse ba tsamaye mo hare ga sekgwa se se lefifi. at night. Ebile e le bosigo. Now, they were 1 kilometer from each other. Ba ne ba kgaogane ka segatlha sa kilometera e le nngwe. Then the walking has to start now. Mme ba ne ba simolola go tsamaya. They had to find their way through this dark forest at night. Ba ne ba tshwanetse go fumana tsela mo sekgweng se ebile e le bosigo. And the rewarders were waiting for them at the destination that they had to arrive. Mme ka ntlha ela
go ne ba ne ba emetse ke bao ba tlileng go ba fa dipholo. When the competition started, Me ga diphadisano di simolola, one of the guys o mongwe wa bona who was competing o neng a le mo phadisanong mo sicked his light, his torch on. o ile a tshuma torch ya Then hae he went through the dark. gore ha tsamaya mo lefifing, When he came across the lions, ha tsamaya a kopana le tau, he just reflected the light on the lions and they ran away. a kgone go tshuma tau ka lebone la torch e When he tshabe. saw the snakes and the serpents, Ha bona noga le diphepeng, he directed the light to them and they ran away. o ile a di tshuma ka lebone mme di a tshaba. When he saw the dishes, Ha bona dikoti, he moved away from them. And o the ile a dishes. tikologa a di feta. When he saw the serpents and the scorpions, Ha bona dinoga le diphepeng, he just directed the light at them. o ile a di supa ka lesedi, Then he continued, a tswella pele, moved faster, a tsamaya ka lebelo. and reached his destination in within 2 hours. Ka ura tse pedi a fitlha mo a neng a tshwanetse a ye teng. So now, let's think about another one now. A re lebelleng gore o mongwe go diragetseng. This another man Go na le monna o mongwe ke o, started the journey. o thoma leeto la gae. Unfortunately, he didn't switch on the torch. Ka maswabi o ha tshuma torch ya He wasn't hae. aware where to switch it on. O ne a sa itse mo a tshwanetseng a itshume mo teng. He started the movement. O ile a thoma go tsamaya In the dark, mo lefifing. he came across a snake, O ile a kopana le noga, but he couldn't see it. empa ha kgona go e And bona, it bite him. ya mo loma. He moved on, A tswella pele, moving very slowly. a tsamaya ka bonya. He came across a serpent O ikopane le and noga scorpions. le phepeng, They bite him di a mo loma. and he moved on. A tswella pele, The pace was very slow o ne a tsamaya ka bonya. because the torch was not switched on. Ka gonne o ne a sa tshuma He torch. ended up falling into a ditch. O felleditse a wela ka mo When he mosimeng. fell into the ditch, Ha wela ka mo there mosimeng. were more snakes inside, No no na le dinoga gape ka mo poisonous mosimeng. ones, Di a mo loma. and they bite him. Di a mo loma. He cried for help. Alla kopa thuso. Nobody could hear him. Ha ona o mo utlwileng. It was at the night. It was dark and no one was around him. E ne le bosiu ebile go le fifi go sena batho mo gaufi. At the destination, the people were waiting for him. Mme ko ne a tshwanetse a fitlhe go teng ba ne ba mo emetse. His friend had already arrived within 2 hours. Tsala ya gagwe ka ura tse pedi o ne a 3 setse a hours fitlhile. passed. Ura tse tharo 4 di a hours feta. passed. Di ura di a He feta. couldn't arrive. A sa fitlhe. Then then an expedition went to look for him. Mme ba ile ba tswa letsholo ba mmatla. With their torches, they were trying to reflect lights everywhere. Ba ne ba tshwere dithotse ba tshuma mola le mola. Then they heard a sound of somebody saying, "Help, help." Mme ba utlwa motho a goelela a re nthuseng. When they arrived there, Ha ba fitlha moo, they found him in the ditch ba mo fitlhela ka mo hara mosima. with a torch switched off. Ka thotse e timilwe. Who is this first person? Ke mang motho o wa ntlha o? Who is this person, the second one, who couldn't reach his destination? Motho o wa bobedi o ke mang o sa kgona go fitlha? I want to tell you, all of us here, Ke batla go bolela re rona ba botlhe ka fa. we have been given the Holy Spirit as a gift. Re filwe moya o boitshepo e leng mpho. Every believer seated here, Modumedi mongwe le mongwe yo o ntseng fa. we have Jesus in our life. Re tshwere morena Jesu mo maphelong a rona. Can I remind you something? E re ko hopotse sengwe. Then you will understand this story very well. O tla utlwisisa motlhalo o sentle. You remember that day the disciples of Jesus Christ were fighting the storm in the ocean. La gopola ka nako e barutiwa ba morena Jesu ba le ka mogare ga mokoro go tsoga setsuatsue. They were trying everything to stop the boat to drown. Ba ne ba leka ka sengwe le sengwe go thibela mokoro gore o The nwele. Bible says Jesus Christ was sleeping there. Baebele re morena Jesu o ne a robetse. He never woke up.
ha tsoga. Do you think he didn't see what was happening? A o nahana hore ha a bona seo se ne se diragala? He was not fast asleep. O ne a sa robala. He could see everything that was happening. O ne a bona sengwe le sengwe seo se diragalang. When they realized that they couldn't stop the storms, Ha ba lemoga hore ha ba kgone go they thibela, came back to him ba ile ko go ena. and said, Jesus Christ, Ba re Morena Jesu Kreste, why can't you care? Can't you see that we are dying? ha o re kgathalle yaka re ha le re haufi le ho swa. Jesus woke up, Morena Jesu a tsoga, spoke to the storm, a thibela setsuatsue, and said, still, a re didimala, be quiet and still. didimala. And the storm became quiet. Setsuatsue sa khutsa. What do we learn from that? Re ithuta eng? It means that Jesus Christ is always there. Seo se raya hore Morena Jesu o phela a le mo He ka is dinako within tsotlhe. you. O mo go wena. When you come across challenges of life, Ha o tsamaya o kopana le dikgwetlho tsa lefatshe, you must switch him on. mo switche, mo tshume, Switch him on. mo tshume, Wake him up. mo tsose, Then he will intervene. mme o tla tsereganya. The biggest mistake of this young man who couldn't reach the destination, Phoso e kgolo e lesogana le le dirileng gore a se ka fitlha mo a yang. his torch was off. Torch ya hae ne e sa The tshuma. other one who became successful, O mongwe o la tswetseng pele, he switched his torch on. o ile a itshuma. Said to the person next to you, switch your torch on. Bolella o ntse gaufi le ena, tshuma torch ya gago. Say to him or her, you have a torch. Mmolella hore o tshwere torch. If your torch is off, Ha e sa tshumiwa, this world will never be a nice place for you. lefatshe le ka se nne le le monate mo go wena. There are many people who are in ditches now as we speak. Go na le batho ba bantsi ba ba leng ka mo gareng ga There are many metsima. people who are bitten by scorpions now as Go we na sit le here. batho ba bantsi ba ba lumileng ke diphepheng ka nako e. You know, you should have been far away from where you are now. O ka bo o le kgole go feta mo o leng mo teng. But because you are Jesus is switched off, Ka gonne Kreste wa gago o timilwe. you are struggling and you will continue to struggle. Wa kgaratlha, o tla tswelela pele ka go kgaratlha. The elephants, the lions and the bear, they are going to devour you. Ditau le dibere di tlo gagolaka. But when you have got a torch, Empa ha o tshwere you torch, just flicker your torch onto the eyes o ne o itshume, o di tshume mo matlhong. and they will run Di away. tla tshaba. Hallelujah. Is that clapping hands? Is that how people clap hands when they... Say to the person next to you, switch your torch on. Bolella motho o leng gaufi le ena, tshuma lebone la gago. Activate the Holy Spirit in you. Tshuma moya o boitshepo mo go wena. Wake up Jesus Christ in you. Tsosa Jesu Kreste mo go wena. That's the end of the story. Ke bokhutlo ba story sa me. Amen. Did you got the message? Le fumane molaetsa. If you may forget all the other things that I've said, but the point is, switch your Jesus on. Le ha o ka lebala ditlolo tso tsotlhe, Switch your Jesus on. tshuma Morena Jesu. Switch the Holy Spirit on. Tshuma moya o boitshepo. Then you will see the way. O tla kgona go bona tsela. You won't marry a wrong person. O ka se nyale motho o sa siamang. How many people have married the wrong people here? Ke ba bakae ba ba nyetseng batho ba sa siamang ka fa? Because they lack the illumination of the light. Ka gonne lesedi la lefatshe. Young people, Basha, you are still looking for partners. le santsane le lebelletse balekane. If you want to get the right partner, Ha o batla o fumana molekane o siameng, switch your light on. tshuma lebone la gago. The light of the Lord will illuminate the person next to you. Lesedi la modimo le tla kgantsha motho o leng gaufi le He wena. will be able to say, this is the wrong one. O tla o botsa e seng o. Allow this one to pass. Mo fetise. Yours is coming. Wa gago o yetle.
All this comes through the illumination. tsotlhe tse di tla ka lesedi. You got it? Okay, let's stand up. Let's not- O re neye ho thabela tse o di ratang kaofela. Kgato ya e phethileng, bana ba hao ba got one thing, just take a seat. hanyane ho na le se ke se lebetseng. Verse 6, Temana ya borataro it says, e re when the Lord is your light ha modimo e le lesedi la gago and your salvation, le pholoso ya gago, your head will rise to the top, tlhogo o tla tsholeletsa tlhogo, and your enemies will always be down here. manaba a gago a tla fela le mohatsi, They will see you on top there, ba tla go bona o le ko godimo, and your enemies will just look at you. manaba a gago ba tla go lebella When you fela. make progress in life, Ha o tswella ka mo lefatsheng, that's what verse 6 is saying. ke se temana ya borataro e se bolelang. But if your light is not, if the God's light is not your light, Empa ha lesedi la modimo e se lesedi la gago, you will always be at the ground level, o tla nna ntse o le ko tlase, and they will trample on you. ba tla o gataka. But David says, Empa Dafita o re my head is high, is on top there, tlhogo ya me ke itsholeleditse ko godimo, and my enemies are just looking around. di manaba a me ba le sheba-sheba. What can we do about this man? Ke eng se re ka se dirang ka monna o? They will do nothing. Ba ka se dire sepe, So as long as you are the light of the world, yaka o le lesedi la lefatshe. can somebody say amen? Go and read verse 6 on your own. Tsamaya wa ipalla, You will enjoy it. temana ya borataro o tla e rata. Let's stand up. Just pray for us. A re rapeleng. A re rapeleng. Lebitso ke la modimo ntate yo matla. Wena o leng Alpha le Omega, tshimologo le bokhutlo. Moya wa gago o boitshepo ko tshimologong o ne o ntse o le teng. O solla mo godimo ga lefatshe le metsi tseo di neng di sena sebopego. Mme modimo wa ka ra leboga mo mosong wa letsatsi le. Ha re tsena ka mohareng ha ntlo ya kobamelo,
re fumana molaetsa o re gopotsang ya ka re phela mogareng ga lefatshe le le leng lefifi, re phela mo lefatsheng leo le tletseng dinoga, re phela mo lefatsheng leo le tletseng diphepheng. Molomo wa Dafita wa re gopotsa ga ema a tsholeleditse tlhogo gore Jehova o lesedi la me, ga go ope yo ke tla mo tshogang. O ne a bua ka bonnete ka gonne o mmontshitse lerato le kutlwelobotlhoko ya gago. Ka nako eo a neng a bolaya tau e neng e rata go gagola ka letsomane la ga rragwe, o mo file lesedi le le tswang ko go wena, mme ka matsogo a gagwe a kgona go e bolaya. O boetse wa mo fa maatla Modimo, wa mo fa lesedi leo le sa timing gore a kgone go bolaya bere. Ke ka lebaka leo a emang a sa o kaoke gore the Lord is my light, the Lord is my salvation, whom shall I fear? O ne a totobatsa tshepo le dikamano tsa gae mo Modimong. Re a leboga Modimo gore mo mosong wa letsatsile e be re gopodiwa gareng ga the challenges that we come up against. Re tshwanetse re gopole gore Morena Jesu o teng mo gareng ga maphelo a rona. Re tshwanetse re lemoge gore Modimo o re file thata ka tshollo ya moya o boitshepo. Seo re tshwanetseng go se dira ke go tshoma gore re kgone go bona lesedi, gore re kgone go feta mo gareng ga dikoti-koti, mo gareng ga ditsela tseo di tletseng mebutlwa, ditsela tseo di leng kotsi mo maphelong a rona, re kgone go di feta. Modimo wa me re a leboga motlhanka wa gago o mo romileng gore a re fe molaetsa o. Ga Dafita a tswelela pele gore o tla tsamaya a tsholeleditse tlhogo, manapa a gagwe a tlabe a le mo tlase ga maoto a gagwe. Mme Modimo, Dafita o re fa tshepo le tsholofelo ya gore ga dikamano tsa rona le wena monga bophelo di siame, ga go ope yo re tla mo tshabang, ga go sepe seo re tla se tshogang. Go le monate, go le boima, o na le rona ka dinako tsotlhe. Mo segofatse Modimo ga mmogo le lapa la gae. Segofatsa mongwe le mongwe yo lentsweleile ga a le bula a le phatlalatsa yaka o molaetse, le iphumanele bodulo mo pelong tsa bona. Ke a leboga Modimo. Segofatsa Akasia e tiise yaka Dafita o kile wa mo tiisa. Akasia e bolele ka lentswe le le lengwe gore the Lord is my salvation, the Lord is my light, whom shall I fear? Ka Kriste Morena. Amen. Atoya